Bakanda Türk erkek olsa. Anam bir uysoysa. Alakanı ısıtıcayıp caldırıp dursa. Yenek evisteydim bile toprak sallar. Sen oşaların bardığını oylandın mı? Давай yandan görü koşumcan koş. Ошентип энем тиги дүйнөгө кетти. Бирок анын өмүрүнүн жарымын биз жебедикпи. Enem 80'ge çıkıp öldü. Eğer bilsen az 80'ge çıkıp ölgönder az. 40'a çıkmayla kırılıp bakmayız mı? Bir infarkt bolup, yol olsa biri üstü göre almay. Miyüzge kan tam kötü. Ağa karakandı yine şey gitti. Үч караны союп, карашын той кылуунун эмне кажети бар? Аймерсен, эми биз сага кандай түшүндүрөбүз? Элдин салтын аттаган бул Кудайга каршы чыккандык дейт. Эмне ошол салтты биз ойлоп табаппызбы? Бул заманында эч кимдин эле чачылгысы келбейт. Жамандыкка барганда эмне сойду экен, эмне койду экен деп аңдыганы келишет. Эт аңдышып. Кыргыздар эмне болуп баратабыз? Пейилибиз тарып баратат. Ниетибиз карарып.